Nagamicham taruki hakjang sing postmortem examination tawkre hakjang ayamba ngak tongana taramba amasung saru kairamba sing yawbagi report fangli ozamasi khogi yamna tamthiba haiba tare khoina ngahan bakta su witness oibada khogi yamna brutal oiba mokhogi kuki narco terrorist ngi thawong asida khogi ngahan khogi micham tara khogi mari thadokraba matungda khogi naga hostes taruk nungalaga 24 hours ki manung Padring ay habitare, masida ko yung searching combing operation chathara matungda sniper dog then CRPF may personal mayam chathara matungda ay ko ginagagi micham taruki ko asiba dead body asi fang bani habitare oza so matang zeu zagi mata kamay thamini ngaza this window yang biriba kwai puno bo khorum jari amadi United Committee Manipur gi maikai de gi haidare ko gi hujiki thoiba thodok sing gi ngarang asiba pirei ba mong adagi ngasai gi hostage situation nama Manipur government amadi government of India na create tawse masibu akoi nuai taba amadi pin da bai tare ko masi highly condemnable oi aduga miyam da yam provocative oi incident ne na isuman tamjage ko aduga ani ju da koina ngarangi incident si aina sum khanjaba da ko koi ai mamang de ju maijare ko mase kuki gi su group singa NSNIM ga moi Delhi the negotiation torum do male chora ko ma ko mam di praja knowledge de yei leite ai tare ko na ngai pung kumari thiri ko le na ha thibi pang do photo phabat he ahing ma pithok ke ba asi ba pirak ba je ko koi da kitang ni chingna bam le ai tare ada masi gi negotiation si kana na chathari no kari na chathari no Manipur government gi oiba site di honorable leiba paliba lengak sina yam na haising na ai tare moi da backfire to rokta na ba Mong the situation handle to borom the crisis management do ina laira male ko aduga asiba lokat bagi lowba low the matang sidi family sing de kham the way aduga ground level organization khangam the way adu ai wakan de United Naga Council je prior knowledge soil lem do male mamdi ngasai gi akoi ma'am loi khangna nga tane sidi ko kuki gi hal is ni kanana no dagi ngasai gi ai wakan de even asiba si bawda yam nganna phangaga lawthoka na mafam amda thamaga puthorko male yam sengna ko natra de adu yam tuna de asiba do pangam tokte ba drama se kitang hena khani mi na khangna script writer do gara kan oi de ata khoina khangna mong i re ha dra ka ya ni ko da khoina uji ge ngadoi ji de kaino asiba si pidring ai da asiba se lai re na family sing do da hat kre na kuki in pina su statement ama thokpo ure hana ko adu leirabani na kari dobugi ahing basing je pidring aida culprit phana ba negotiation tawdri no haiba pochine ba hojik laise ada hairiba se lilon mai phoi khundagi mi myam do loi chenare haibani na moi gi mi ma bo phada ba kari condition da tawri no kamain toy no na leidana ko hena provocative oiba mong da situation je escalate tawna ba tham je masi see responsibility is government logum to eduga khoi naga chinnaw singi site gi su pressure point je kitang soi gi bra aina haibda henjan ba lan bo ma su ko moi pressure tongner ma su ko ji visible oi dre ai tare ko to kari model da negotiate to ga UNC na kari model da no negotiate to kan da ma si gi adi samna da example ma hajar ke ba khoi gi thingam kisan ga token ga moi si ba phangba matam da di hostage situation laite ba athona bon mai siba matam da hostage situation laite ba sidi hostage situation na malai bani na phari ba music do thadok tring ai da government da gi chap chaba asiba jing ji da ma kari action to dori ge karamba law na si na ga culprit sing do pha gani haiba poche clear ya moi tring ai da hing ba pitho ga asiba ina loksan ma je masidi am soi ma le ai wa kan da ba adi 27-25 days akoina hostage situation ama create toroga akoi badnam ju baba chaba mi do phajal laga akoina thamure na badnam ju chaba akoi gi matak da toan ba legal FIR torok pai chance su leiba do even mathang gi mi kidnap to kan su noina phabra do bhaira kan ne ko adu gi pot su leiba adu leina akoi gi asi be pirak do re ai moi khangam do ma le ba khang